It was 2016. I got raped by my stepfather. Ijerna kwa yaka. Then lo faselemma. Kabulela lena but azinganya kumthelete. Till this day, mama ga tshepo gore o rapile. Yeah, until nna ke bile ke ya bula case a feleta ampolitse gore ka mofo ke ne le attitude ka one ka ga it's better ke motswele ka motse. So no na mama go o na le lehloyo towards wena. Yeah, cause I once asked her gore ge nka fetša matric ke tlo ya ka high school. A re ena a tlo budgetela ngwanyana challenge. Ke ile ka feletša o ile a nrekiša ka mphaka little park. Your mother? Cause ne ke ile boyfriend le. Then ka ga ine o sena sešeo. Mme mogolo ka o mogolo. A botša re na ya kgonega gore o re motho o rapeile. E le gore e be go wena mosejusanang. Ke na le HIV because of rape. Ladies and gentlemen, this is your boy G-Tech. Welcome to my Leon podcast, live from Liavan Park and Accommodation. We are back and bounce back, ladies and gentlemen. Today, we look at the real life stories about it. Today, let's try Sister Maria. Sister Maria! All right. Why is it called Sister Maria? Hey. Nakis Production. Maria, welcome to the show. How are you feeling? I'm good, thanks. Naki sharp of it. Sila kiki magnifying glass lo or kidi sauces. Eyeglass. Oh, okay. Maria, sifana sakho kusama. Mahlangu. Mahlangu. Mahlaku or Mahlangu ba ifetusha ba mahlangu. Mo ingwala bjang ngwana. Mahlangu. Ka motšhineng ka pase but ke mahlaku. Ka paseng ke GU ka go NGU. Oh. Instead of KO. Oh. Damn it. Okay, Maria, let's jump straight right into it, man. Because there's a lot of communication or WhatsApp, the back and forth, and we can set up a date or we can go kumana moment or channel and then regular faster go di short. Okay. So, Maria, mputse story sa go gaetšedi. Mputse like can pay overview your life here. Okay. Then I think I have time to get the question right. Yes. I feel like you should just start where you want to start. But from the beginning, I think you get there. Oh, okay. Yeah, sharp, yes. Next story so get to mix English let's fade. Let's cancel it. It's fine. Okay. Oh, okay. Now guys, so it was 2016. I got raped by my stepfather. 2016. It was June. And I was 14. I did grade 10. So it happened or ka June in Nailina quad examination. Next time I'm at high school. So Nero honor he I wala ka 8. Let's about my high school ba na kwa chabana tsama jwang. E wala ka 8 o ka no ena ko ngwe le ngonya ka but then 8 you tell o le ka ra classroom. So it happened or ne re dula le stepfather sa rena ka hae. Then mama ka nna seyo. Then wa diragala gore
a tswa through e bana ba sekolo ba itswa ba ratho ba ka ba itswa ne ke hlapa then go ba gagare ne ke nagana re maybe ke moratho wa ka maybe o lebetse something ge a tsena then ka waela ke botšhare ke mang ne ke le ka roomong unfortunately room ya ka ge e tswalela lebatile ne le thegile ke tile mo fatshe ne le sa kgone go tswalela to a point a re le ka tswalela mo framing ne se close up okay so ga tsena ke botsitse gore ke mang antšha sethunya antšha le this thing I ke tlo ke stripe or ke eng ya gantši ba bofa he ba o file ka yona ka ntle le re tlo ikhathe ka skero ka skhathe yeah so ga dintšha kwa I ask her and then go diregang are as you know gore ge mmago a se go tlo fetoga mosadi aka then a gone nto ka e dirang I was confused because ne ke sa lo munya ne ke sa tsebe gore na o bolela ka eng okay then ga tsena ka kwa roomong a re wa go elela ke tlo bolaya remember ne ke sa lo munyane so ne ke sa tsebe gore na go kgwala go phela ke eng ne ke tshuwile at the same time so o rile a tsena o mpofetse mašela ka manong then ne ke le ka ra bafa a ntshwara a mpofa ka ntwela ka morago matsogo a se gore ke se ka kgona go lwa then ke gantšitše sethunya a se tshwere unrape then go tloga mo a tswa nna tsamaya ka tša koloi so a tswa ka kwa gae the only thing a e dirileng kore o nkgathile ntwe ka morago gore ke kgone go cause o bone gore ne ke tlhapa ke ya sekolong a mpofola ntwela ka morago then a tswa tsamaya ka continue ka hlapa ka tsamaya ka sekolong ge ke fihla sekolong ne ke ngwala life science ne ke sa tsebe gore na ke ngwale ke thome kae ke feletse kae cause ne ke bona ka re le question paper yang confuse a ke tsebe le gore na go diregang so before ke tsena classroom o tlile kwa sekolong a tshwere dikhweng a fitlha mpha tsona so according to nna I think ne le bribe but ke realized after gore ge ba bolela ka rape ba bolela ka eng then ke tšere nako yaka ka dula fase le mma ka bolela le ena but a zeng ka nyaka go ntheletša so ge nako e ntše e ya ke ile ka feletša ke bolela le bokoko wa ka ba mosadi ka ba hlalosetša gore what happened okay mma ke motho mongwe wa go ba strict at the same time o rata bana ba but o strict so ke rile ke zama bolela ena a zanga nyaka go ntheletša ka tsamaya ka botša bokoko wa ka ba mosadi ka ba hlalosetša gore na o diregileng ba mpotša gore ke tlo zama bolela le mmago but ever since o mo tseba gore a kgone go fetolana le batho ga botse a ke tsebe gore na o itša jwang ka re okay a ona bothata then go tloga moo ge nako e ntše ya ka bolela le mosadi o mongwe wa next door gape ka mo tlhalosetša gore na what happened a re le nna ke tlo zama go bolela le mmago mara ka re wa mo tseba re o omile tlhogo and stuff a ke tsebe gore na re tlo ithoma ka re e feletša kae ka re okay a one bothata then wa fitlha le mo e le gore bokoko wa ka le mosadi o ke boletšeng le ena ba tryile confronta mma ba mmotša ka yone a ba fetola ka gore ke tlo bolela le ba ka gae ka kwa rena ba reng meaning a ira bomma mogolo wa ka ene ba dula kgole le reng so ge ba ba hlalošetša mme mogolo wa ka o fetotše ka la gore ge ngwana le gale a tsene ke stage o tlo tlhaolela monno mongwe le mongwe o mo nyakang then I never thought gore mma ka lena o tlo itšea the way ka mokgwa le goreng ge ke lebeletše situation mma mogolo dula le bana ba ge ka gae le ba ka dira diphošo you'll never hear anything e le goreng e tšwa kwa gole e tla ka mo gae mma mogolo o tlhalošetša mma gore ngwana go dira eng ba nna fase ba theletšana if ba arogana ba arogana
So mamogolo wa gona imply gore wena ke ha o thoma nyake o thoma yeah a story ke nyake because- yes a ke nyake monna so monna mma ke stepfather sa actually ana ngwana ka mo ga mma ka ana ngwana at all monno okay so bona ne ba nagana re maybe nna total a ke nyake monnola a dulang le mma whereas ne se so and nka swile ke kgethetse mma monna ke sa tse bona ene o nyaka ofe jwang before yena go ne ya dutseng le yena a zange ka ba le issue le yena ne le stafara saka ne ke motja as papaka mara zange ke bile le di-issues tsa mgo cause na phela go bontsha re ke papa vele ke motswadi na phela setho yes le yena o unreplaying ke motswadi o ne le bana bantši ba banyana mara hai a ke tsebe gore na ke eng na tsene ke eng a ke tsebe so o repile once or twice or ne phela e diega this thing e diregile twice and then le la boithu e diregile ka roomong ye mma a robala le yena ka yo then I tried again ke re ke bolela le mma still a seng teenage ka end up ke tšea buka ke ngwala ntho ngwe le ngwe e diregile ne na le di-date tšeo so ka tswa ka tšhaba ka ya ga papaka wa madi ba tswa ba Bakersford okay ne ke ke kry-ile tlu ya ba tswa kae go diega so e ke tšhaba ya leo ke tsamaile ke ya ga regadiaka ne ke boletse le bona re connectang re le sharp so he go ngwala puku e la kwa ne ke tseba gore na e ke tsamaya ke ya kae cause ka moga ya o ne motho a ntheletšang then ka spela ka ya Bakersford ga papaka that's why ke kgonne go fitlha kua ka bolela le regadiaka a nsupporta through everything then ka 2023 ka thoma go bona gore this thing e ya stress and a ke sa kgone go tswela pele ka bophelo baka e ke thoma ke re maybe ke jola or something ke thoma nagana ka yona gore what happened kwa mra ne swantse ke tlhalosetse o ke jola le then question gore go thoma kae ka dula ka di bala ga botse ya re ka February 29 di 28 I'm sorry ka tsamaya ka Hoedspruit ka bula case ka 2023 so e ke fihla kwa ke bula case no sa dula le yena le bo mmago ka polekeng e one ne ke sa dula ka gae okay so ge ke tswa ke ya go bula case ne gona le batho ba ke boletseng le bona then ba encourage gore rona re ka se o felege feel free gore wena o tsamaye o ye olete if o tlhoka tšhelete transport ya go ya police station re tla o fa yone then vele bana batho ba bile supportive e ke fihla kwa ke bula case ba mpha case number go tloga mowe case ya ka a zange e tswele pele then go fela kare it's about 3 weeks ke butse case ka founela ke monno mongwe ba re ke wa lephodisa I'm sorry wa lephodisa then o tswa a iphala bora a mpotsa re case ela e tshwere ke ena okay yeah so tloga mowe ka makala di-message di tsena korte ba mpotsa gore case ya ka ya prosecutor ke na to change decision so I was so surprised because azange ke seka azange ba mputse selo and azange ba mmotse le ena gore a tle Hoedspruit maybe re tla re kopane ba kwa side of our stories I know gore le ena o tlo ganetša a ke ra ona motho a ka dumela o ye tronkong but nna ke a tseba gore e diregile and le ena o a tseba gore e diregile so what you're saying gore till this day mama ga tshepe gore o rapile yeah until nna ke bile ke ya go bula case a feletša a mpoditse gore ka mokgwa ke ne le attitude ka one ka ga it's better ke motswele ka motse a senge ke monganyiše ne ke bereka by the time ka 2024 and gore ke tla ke bereke ke thusitše le ke mme yana ka kgona go bolela le yena gore ke ne le situation e so so ne ke gopela o nthuša gore ke gomane mmereko kgone go itirela vele a nyekela mmereko ra disene ka tsena ka bereka until ke move out ka gae ke ya diromong it's a sad story man so like my confusion ke gore
at what point as motswadi o sa tshepe gore ngwana go rape-ile ne so o lebeletse relationship ya bo papa go le like the stepfather le mama, was he a provider at home nana le chelete? What was the issue? Truly speaking, na azange ke bone a provider anything ka gae. The only thing yena I dira ne ile la nuri re ja borotho ko ene wa le one. Then jadi woli di mamang obvious ne re lebeletse mmare tse ba re ke ena a supportang ya. So skolong o ya skolong o ntse o tswela pele o ya skolong azanga go be le memo le gore o dula le ena ko skolong wa thara go mo tlhalosetse ka the situation ya go gae? Mara mostly ne ba gone bona ka the action gore something wrong, but azange ka bolela le motho. Sure. So go gone le bokae? Re for ke nna first born and ke nna ngwanyana ke lete. Do you have a relationship with your mother right now? I can't say a relationship. So outside dula ka gae no? Ke no tlaile ya gore ka re bana ba ka kwa gae. Ever since we don't have a drama ya gore o kitima le social worker a tsamaya dimanda bana ba isebeng ba. Ka re it's fine, e ke mo direle ntwe e symbol. Because bana ba ka ba tlofeletsa mme ba tlhagela ke something. Mo ba dutšeng gona mo nna ke ba beileng ke reng ba safe. Bana ba ka. O na le bana? Ke na le 2 ya bona. Okay. And ke moshimane le ngwanyana. Okay. So o ngwanyana mo nne ke mmeile gona ne la ra ga diaka o ke gonneng o lela ga wa nthusha. So ever since na khusitse drama ya gore ngwana a tsamaye mo wa tla dulele nna 1 2 3 and like ke mangwa khosandra ke mma sala ya di social working a tsamaya mapoliseng ba a dimanda ngwana. Oh wow. And now tshela ke motsamaisha ka mkhoko o dileng ka eno ba le re story se sa rape se tswana fe le kwa morago ne ka mkhwe ba mpisha ka gona mara ke nona gana re ka re ke nna ngwana maybe a ke tsebisele o tlo change. Then I realized after rape or so no na re mama go o na le lehloyo towards wena? Yeah, cause I once asked her gore ge nka fetša matric ke tlo ya ka high school a re ena a tlo budgetela ngwanyana charity, and which is true cause ile ke paletswe go fetša matric ka ke ngwadile trial ka final mo ke swantse ke ngwale ka give up ka re no swane ke ngwala mbotsebotse. Was it because of the situation and the rape and stuff? And mostly I don't want to lie ke ba disappointed yes ba gona mama teacher lo rong ba tseba hore ne nka zama mo nka zama ngona but then no sa go situation is really difficult. And everyone maybe bana ga no maybe ke tloeditse ke taba hore by the time ka 2019 ne rena le MEO, which is if you lo rongwa le trial wa ba le lo rongwa fail o qualify ngwala 1-1 or 3-3. Alright, so maybe ba nji ba na no maybe ke tabene we next qualify ngwala all the subjects. I understand. But then so you just didn't write the final. When right, what's on? So this time ultra ox. Ultra site mates. Ultra site mates. Guys, this is unacceptable. So cause now I think gore if ona le motho ile gore o swantse go tshepe mo especially if o bolela ka lotse le rape. Ke mama hao ke ena swantse go kwishishe gore situation jam go like di traumatize bana, and more especially because no one le 14. Can you imagine? I don't think any so cause ke feleditse by the time ke bere ka redise ke ile ka feletsa o ilang unreksha ka park le park. Your mother? Cause ne ke boyfriend then ka ga ina o sna shape like boya
a mpotsa mo e le gore nna ke tšea tšhelete ke iša banneng mara ke palelwa ke go reka setšhebo ka gae. I was aowa mma go ne nako e le gore ke fitlha ke sa bereke ne o ne nako ngwe le gore by the time ke sa bereke ne o ne motho le gore e ke jola le yena wa kgona go naganela gore motho a ka bereke o mpha at least 50 rantanyane ke kgona go provide something ka gore bana ba je. So yena nna na le problem e la gore ka re ne ke bereka nna mmetela le tshwanetse ke reke dijo tša bokae go direng. So a bona maybe wa tseba gore no ke new generation ge ke tshwere tšhaletenyana ke tseba gore ke a bereka motho a ka nka mo rekela 6 a coronanyana. So yena nna a sa dumele ntwa mokgwa. So like wa ka yena wena mo bereka tšhelete eno o swantse o e spendela kwa ga le monna. So right now I ke tsebo nna ba sa dula or jwang but then ke na le dikgwedi few months nyene ke tla mo ke tsena ka kwa gae after a magistrate a tšholotše taba ya rena ya protection order. Ke mo diretse protection order ke nyako mmotsa re by the time a dimanda ngwana ke tima ya social worker le maphodiseng ka feletša ke mo diretse protection order ya gore ye ngwana ka ke ngwanyana ke nna ke tšha go save ngwana ka ngwanyana if e le gore o ka tswela pele le go dimanda ngwana ka tsela e leng gore nga ya tshwanela nna le wena re tlo then re tlo tswela pele re ya ga magistrate ba re bitša o tlile ene le bommemogolo aka the very same people ba e le gore tabeng ja bona ena a tsene mara bona ba kgona go tsena jaaka kwa gešo and le bona ba ne le bana banyana ene ba bagolo ba kgona go dira ka mokgwa ba nyakang o ka se kwa mmemogolo a lla a founela mma a re gape bana ba ka ba dira eng go fela mailo mara bona ba interfere ka moja ja. So a tla le bona mola court e ba fitla kwa ba bolela a ranna a re mmemogolo a ko mongwe o mogolo a botša rena ya kgonega gore motho gore e pile e le gore e be go wena mosejusanang ke mmemogolo wa so I was very 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 disappointed because le mma o dumeletse le yone a re yes she was the one na sejusa monna ka se a morip. I was like wow. Okay, so they acknowledge it happened. Mara yes, ke nna ke mo sedusitseng. Like mo sedusitseng yo mogala be o na le 14 years. Like because gape if go na le motho le gore wa go sedusa ne o ra like that person o dira dilo tse di sexual mo pele ga so like ngwana 14 years king into sexual ka ngwana 14 years like king into sexual ka like ngwana 14 years so ntse o le gore wa motlhapise. Yeah. So ya maphodisa o re ba setsene do you think gore o bile le mankanka go dia gore maphodisa? Yeah, I think so cause e ba feletša bile ba kgona le nromela message ya gore e bile motho a itsereng a iša phala borwa ba feletše ba nromela le message ya gore prosecutor tlo tša decision and stuff. Nna ke nna ke tshwanetseng ke mmotšiše gore na case e tla kae instead yena ke ena a tshwanetseng wa mpotša gore na investigation tša bona di tla kae. So ke no feletša ke no gore it's fine as long as ke na le case number ke tla re jile mohlomong ke neng le matla ka mokgwa batho ba neng le matla gore go na le di-bribe le nna mohlomong ke tlo fumana mongwe wa gore a bribe maybe ke tle ke win a case because right now e stopile a ke sa tsa gore na e tla kae o no re tšile o lebetse o immerekong o focusitše o makale message o tsena pop-up gore o tlo still tabe e sa le ga prosecutor like go phela o tsena message o mo-one so sometimes o khumana ke zamela gore this month re ke no focusa ga ntwe so ke lebale ka ntwe la o magale mogare ga kgwedi message pop up o tiputse gore gane batho ba e bone jwang then ka no end up ke no re ere ke no blocka damane ke phela ke mo phone la wa case ke mo tshore na case tla ke no mo blocka ke tšo mo ga because every time so the situation ya rape e go affectile bjang health wise? E difficult nyana but ever since ke le free ke le sharp in affectile ka mokgwa mongwe to a point ya gore
ke na le HIV because of rape. Wait. So this guy over rapile a go tshela bolwetse. Then I realized after 3 years gore ke a slima, like a ke sa le ka mogola. Then mo ke ileng ka tšea decision ya gore ke ye tleliniking. Actually step se sengwe se sengwe ka gare ga rapela ke se tšere ke le one No, without support ya motho mongwe. So, but did you communicate the HIV status to your mother? Sale ke no mmotsisa wa ntse ka re ga ne re motho a na le HIV o nwa dipilisi tse di jwang, like ntwe mo go, but already ne ke šetse ke tswa tleliniking, ne ke šetse ke tseba all the information. So now I was trying gore at least as motswadi wa ka a mphe tulonyana ya bophelo, but then do je ne ke dinya ka mokgwa ne ke try ka gona gore nna le ena re communicate, ne ke bone vele gore ke a gapeletša, so ka no feletša ke cut off. So you discover gore o na le HIV, like you were just all alone? Obvious ke no re find out ka like ka thoma o stressa ene ke re ke a opola. It was obvious. So, because ba itse ba check the levels ya madi a ona ba no bonela gore ke gale le ona, but ever since you were active and stuff, no kgona go balance masole a mmele. Sure, guys, this is heavy, eh? Because then I get along of 14 years, so I'm trying to think about it. It's just I'm trying to make sense out of the entire situation, or is there another guy of it? Like what happened? Because I wouldn't think of mama ona kana go robala le mthako. Uja advantage re makase. So I think na bona buki jwa mma, cause ga dira do just so ke travelela le mma nna ntia ka mo. Then I think and we normalize it from there. I want to run the opportunity. So I get se gore na ena fetletse mna ga mo tsa gore. So when you talk to your real father, I said, you talk of it 2007. Then the one in Nanyjebu Mark, was shall I return Lemo Ox, or talk of it 2010. So Papa Romadi talk of it 2007. Then the step further, I guess I talk of it 2010. The first one. Only lemon was straight. The thing was stupid. Then not like after 2014, 15. Yeah, because on the play 2016. So ke sa tsebo nna ina le mabatho mo dula neng, but nna ka ga re thomdo mona ka around December 2015. So o tsene ka re monyago o hlapa a tshwere sethunya. Then ino ba lori I won't reveal information e ke kry-ileng ga batho by the time ke thoma o share dilo le bone. So o na le history ya go o na le history ya go bontsha re ena very he's a monster. Na gona ga je ka dikoloi tse dintsi. So yeah, because the tla a ka bolaya motho a ka mo rape, it's too much. So I won't reveal their names. That's why if you na maybe nka be ke na le charity for sure musho ne o ka seng fail. So you think go tsamaile bribe rabotse?
I think so. Because if you can check, even if you don't know Jolaliena, mara I have like his work on our So what about Yaga? What happened? And then where's category? I'm going to put this out of what Bojori Mara Musinto Halo Sabablegina Queen. Oh, what the fuck? Kinto Vanderlay. Never just better never come pitching to you. No, like or all alone no village. Like I get to know only 14 if it tells below and do to me guy. And then over this thing I'll push sure what's happening. According to Banora. You we talk 5 years with so you will tell Loran. Ya or anytime to look and run to one. According to one. I get out tomorrow 5 years, even though Banda Bahono Ripa Monalisi was 6 months whining. So I get about now whenever we chan now. No, do legend, never got about a. So these people are ignorant. Lima produce out British. Take a hospital. And a little father job next side. So I'm going to get a my now when I'm married father job. Never got jam when you shot spreading on like a shupaka all kill one hospital. That's about question. So yes. So I get to now 1 5 years. Apalo go learn to so idrile. Let me just say maybe 1 hour now. Maybe I'm shy. Do so idrile. Maybe no one a mad or Bang check. Panujara, I my dear, or maybe a cabal which is somewhere. What you're like so according to one question, one. What are 1 5 years? I can report a case. No, man, that's just ignorant because which also like even if like this thing it really 30 years ago. What's about case in them? Yeah. So like I don't understand already. And the reason why I make a case is because I get a check information. Penangas no get my camera put sanks at 9K. I check information, okay, it's fine. Step some atomokore. Right now, I'm old enough for that teacher decision. Then Eric Kizame Gabonurna, Kito Palo Kitlakai. Utama tomo ikidirling ko hupela mereko. Sabu bedi ka just dance. Sabu raro ka iki awula case. So I think now according to Namusha zango mtushaka si. On fage. And even according to Minano ya keki duchikilo wa. Nikuno magana I wish you carry mudima kampa chance. I get over like a mudre, Maragmunyakobana Huitlenchi. So you're still living with the trauma, the pain? I think right now, trauma is Fukuchivit. I saw a camouflage. It used to be bad. Because I don't want to amputan and confront a guy maybe like Linton Ninyan. Neki dera the whole and even end up like over mood. Oh no, not the anger issues. I remember by the time my acher katia kayasas, I swear, Kepala loco regular one and pampas. Nankish social wake move loose. So really I feel like I'm alone real and the kinjiki puchingwan. Real to point out Kekresquero. I think if you give a value rabar la mula. Not about age. Because it's coming from everything else. And the West Party, like, there is nothing Elurungarki dirle emotsi. I bulela bujabat. The only thing I bujambat kinto a bed. Yiki dirang a bed, Pionaiba Abajan. But on what Gamustratem or how? Apo and Ogabamba 1, 2, 3. Or a story, see Tommy like I would yagan. No, besides that, Kinorari, Linton William with Dragan to Guai, Baba Bucha Epic, Mara Ebu take drunk. Did you honor when I go to a pillar when I'm how feel one hour and so at least to Azar. Molly, Bahonom Pamail, Marina is Mutwadi,
nna sa bone into e right na phela bona tse di bad fair. So as it stand right now when le mama relationship ya lena, like, do you still love your mother? Yeah. So do you wish her, like, you guys can sit down and then la bona ka leihlo le le one and then la khona go lokisha dilo from I don't think in Alena re ka dula so pleke one ra bolela ra dirang. Mostly ba recommendile counseling gore na lena re re two. Ntwe di yang gore e nyamisho re ke lena. Gore ge re le mo o bolela story sa maka. Na se gona mula ka di ga sinila. But still ono continue ka bolela ntwe le re ga ye gona. So nna ke ka mogolo re ke fela pelo ka ona. I khone go tlella cause ba bolela maka. Oh yes, yes. And I get where you come from. I'll be frustrated as well. Oh, go gore motho o ganetsa ntse le gore e diregile. And nna ntja seo. So like who defend the bank situation na gore ne se na eyewitness. So ke feel like so o feel like a relationship ya le mma like e faletse. My tsa faletse. So you don't think more on a chance or maybe you can reconcile with your mother, maybe a common sense of some sort. Then I'll back up our local launcher this guy will or me. Chance got to be on. I want to more maybe at least only learn to order our ancient disease. I come on melee. Negative come for chance or believe as a long. But ever since he into she cheats and I think I was supportive, then I think it made such a I was on talk to Shanghai on a sharp. So let's say that right now, relatively much or like into ready position to the right jail or like a jamata pile or Gemata Bama right. Aronya go tush. King to Kanyaka to Shaka. Like more the more situation over let's say like this person maybe only access ya ditšhelete only access ya maphodisa only access everything e le gore ya tlhokega. Okay sa le ka botša mmera go pela emergency RDP because truly speaking we ya ka kwa gai ke loisha ke tababana e benga se okay e ke thoma ke tsena ka kwa immediately ke thoma ke tsena ka gate botse ke zama ke try by all means hore ke focus di mabana le ntwe ke itletse mola di mabana I just feel comfortable ka gae. If you may ask gore since ke thomile tsena ka kwa gae ke robetse ga kae ba ka so botse a o robala ka ke tsena le gotšo he nka tsena fela ka bona bana so bana ba go ba gona yeah bona ke a bonda le bona I don't wanna lie le no if lo re e be ke sa tsamo negative jo re tlo tjwa re mo complex then o tloga mo so o ba shile ka gara ke ya mama engere all alone na ba demanda ka ditshele so e be ke senya gore batho ba tlhokometseng bana baka o wa moshimane nna le ga papa a molata ka ditshele so wa ngwanyana na dula gara ga di still a mo demanda ka ditshele then e nebe ke protector batho ba le ro ke sekele ya ka ba gone o nthusha ene ntwe ile re ke moditse e one gore he ngwana ka tlhagela ke bothata nna le wena re ka se re lebelena ka maikgama botse. So right now as we speak as the situation stand o bona ka re excuse o bona ka re motho le gore a ka go thusha fast ka the RDP ke the mayor cause I think I don't accessing ja ke re mo tla tla di ja provide the service so like I'm hoping or like le ena mabe go ya mo fihlela this video and then so o nyaka RDP stand sona ke ne sona it's just that ke berekela gole and then na kwa gore le gona tšhelete ke golang e no ba ile ya gore ke thibe mo kokwango ba fela a se gore ka gona o te direla so like would you accept if motho wa tla or
now I want to build you a house. Ke a kwa ronya ka RD because go na le batho ba le gore they are kind out there. And then come na kwa story sa go se motho a tshore maybe I related then ana le di resources tsa go raka o dielo. Would you be happy if ba motho wa tla o ronya ko wa gela ntlo straight? Yeah. So kana be no nya ka pleke ile gore ke ya. Stene sona se gona. Se gana mo ox. Okay, so if ke le police yena o a re o nya ka gore case e tsoga gape o ka dumela? Ba go tšwa spray ke shapo ka bona. Let's say I do spray. It's fine, yeah. I can take it off. So from Bawood spray to like you feel like they failed you? They failed me. Like truly speaking, nka ra ba tšhe mmereko wa bone serious. Ga o nyaka o bona gore ba kgone go kitimane e re moshimane a tengwanyana ka mpateng a phone ba tlotla ba kitima. Mare wena ba lateletse kwa o ba diretse ntwe o re be symbol wena o ile go report a o ntwe ba e dirang. Sure. Do you have anything that you want to ask? No, if it's a situation question nngwe le nngwe nngwe ka no botsisha because a boyfriend. What's a situation? So like he's supportive for her. He's very supportive. I don't want to lie. That's good. So when you explain the status to the family members, like what do they say? Like azange ke ba botšesile because since re tswa mola ne ke le fed up. No lapi. Kana ma ke ba cut off le no e re bolela so ke thomile ka mmaka mo block until kwa mseleng kwa kamka le bana ba mmemogolo ba tsa social media ba mpone ke ba blockile kamka. So these people never against you and kamka ga bona. The only person who o ile aba supportive ke ngwana mmemogolo mongwe wa ngwanyana wa shortiso eno ba lena nga se reveal lena la wena. But then she was very very supportive. Very supportive. I get to be being even though the loan is tough, Mara. The rest. And maybe like what's up into like maybe my way straight kitty so. Ochabelo mushupa or mutu like a mac. That pride. Najone agina pride. Kela ya ore. Yo, I get to Bunji baba poster ba tswa di ba bona. So ba bangwe ba feletsa ba bolela re mao ke mmago. True speaking is ke mma ka mara. Ke sha. So azanga udula fase wa botsisha mama go ka relationship ena le yona le papa. E ba ka tsobotshe. The only thing e le reng o tlo botsa yona gore e o ka motšha ka papa wa mati. Tlo botsa re wa motella wa morowa. Oh, 6 things. So, you know, end up buko kwa ka ba mosadi melega yena mo. Ke bona ba mpoditseng gore papa go tswa kae go dia. And ke bona ba mphile le tšhelete. As we speak le no ba sa phela na ba bone. Ba sa ke bona ba mphile information ya gore papa go tswa kae la ta motho moso o gone go bolela le bona. And vele ke ba ke right. Before ba tlhokofala. Bekera papa auru papa wa nnete ba tlhokofetse. Papa ga ba nnete ba tlhokofetse ke. Ke yena o be ke ka information ka ye. So ka enda pa ke botsa ka boko kwa ka bana ba mosadi mmele ga mo. Then re ke botsisha mmanna. Nna mpotse ke moro wa sone ke no feel ka re a botsa ke tsona ke direng. Cause le ka mo gae o ne le bosese ka bangwe bana ba memola ka bangwe ba o tswa ka mogakala ka. Ne ba fela ba mpitsa ka se name ya papa ka mara ke sa tsona e tswa ka se name ba bana. That's why ke ile ka fetša ke confront amma ke botsa re gane papa ke mang. Then I feel ka re ke motella ka mogwa botsang batho ba. So ka enda pa ke re
e re ke botše magolo a ka ba mosadi mme bona ba ne le blue ba mpotša ba ntlhalošetša deng ka kgona go fumana ditsela. Okay. Maria, how about if we start a campaign now? Ya gore re kgopele di-donation ga batho ba e le gore they can help. Ba e le gore like they have a way ya gore ba ka nyaka go donate, ba ka nyaka go thuša ka mokgwa le gore ane bjano ntho e le gore o re botlhokwa ka matla morago ke go ke agela lapa for gore bana ba ba kgone le go ba le plek ya go dula ba re ke ga bo bona because ka mokgwa ke go tšeng ka one treatment ya ona I qualify gore nka tla ka ba ka go bana ba sene plek ya go dula. Because you feel like if God forbid if I die now ba tlo wa sokola. bona wa ka ba ngwanyaneng a o tlo sokola sha wa moshimane mostly a ke no re bashimane ba ne le pelo tše tša gore le mo e le gore ba palwa ko bolela mara ka survive wa ngwanyana ka survive. So the situation no le ka gare ga yona it is very bad. Very bad. Okay guys, are tuning campaign re donate le ngwana batho na se ko story sa ge, and I believe gore go na le batho ba e le gore they are out there ba e le gore ba dutse le dituru tša mokgoba and this lady o bile courageous ya gore a kgona go tšwela ka ntle a bolele ka yona because it's very difficult to speak about the situations because this like logic the real life situations wa fethu like I see the generations le this scandal like ke dilo tše le gore di diega ka nnete and Maria also I'd like to say to you I respect your bravery. Na le basadi ba setsana ba bantši out there ba e le gore I think they look up to you. And ba bangwe ba bone ba re ba tlile inbox ya ka ba ntlhalošitše ka mokgwa le gore o apenda malome ya ka o dira so but ever since ka go sene motho a motheletšang. Also you do have those I do have victims a by lot of I do have. It's just that ba tšhaba o bolela. And I think last week ne ke ile live it was late so ne ke bolela ka yona this thing ke bolela mara ne ke sa bolelela gore like ne ke sa bolelela gore ke phošo again ne ke no bolela gore taba e so cause ba bangwe ba tseba side ya story sa bommaka a ba tsebe side ya story sa ka. Yes. So ka re ziba di message tša gore o tlo tsena mathateng ka gore fila maina a batho ka delete life here. But deep down I know gore ke ntho ke nyakang go e dira gore everyone a tsebe gore what happened because ntho ya go create the story every day go gore mang o reng. So when I enter like you wanted to drop names or you be public like so ever since I respect your podcast I think I'll remain silent ka maina right now. No, also yes. But I know gore go ne ba tseba go maka go ne ba tseba go damane ba tseba gore o bolela ka eng. So and I know gore even if the podcast we tla go poster le yena ga e ka e bona mo social media a tsebe gore ka mola ka le tšedi botse mola ka le tšedi but sometimes ke no fela ke tswane ke bona ba postile maybe motho a just go ba re o tebofile o chaitse koloi like do ja mogwe ke no feel ka re le nke be go yena I get mostly ba bolela gore ge apa mo bolela do tšedi so suspect number 1 o tlo ba wena it's fine I'm waiting for it. It's better when the suspect because go ba victim o mpaletse then it's better ke be suspect. Actually nothing came out. So you do pray about those things. I wish nga ba tseba re thapelo ke rapelang ke jwanne e no ba modimo ka se arabe kana go ka iteng mara I know gore one day so one day ngale ena le tlo mo tlhabela. And I'm hoping this podcast, this episode if it is eventually right because like one thing I like about batho gore
go na le batho ba lerato ka montle ka mo. Yeah. Go na le batho ba ile gore they are in a position of power and ba kgona go bula dipelo. Like, and I strongly believe gore o tlo khumana thuso. O tlo khumana thuso. Because being raped is one thing and being positive is another. So mtakola go shietse le badilele gore le ka stule le phumole. And le ka se irise ke motho. Like that's sad, man. And still le most things in saga ke show ya gore if you lo tse ke mo emetsora ka no tla dira ntwe le ngwa nyaka. Cause I carry ena ka mogwa phelang ka ona o tlo plus profile. Distance tsa ka kwa di mtlhas. So I think le nga ba le maybe o ka ba one le musa le moga wa ra ka nkela wa tlhoka mtlhas. A ka no tla dira ntwe le ngwa nyaka. Sure. And for each and every consequences ke emetse. Ya mara o fetse na mo re ile se tšeng gona ke tsore ke kaya. Ana se ka moka shem. A se bana ka moka kana na re me ba bed. It's just that o go molao bana ba ba faile mara a se ka moka ga bona. A se ka moka ba ile ngo ba a ba dire tša mogo we. Ke nna re ke le fa mahlatseng mahlona le tšole pele le be ka mogo le phelang ka gona. Le ska ba le tšhentšha menagane. So ba hlompha banna ba ile gore ba phela bophelo ba maleng. Ke ba hlompha mostly ebile go ba di cases tša mogo tša ba le di murder monna bola ile mamang. Like somehow e tšhitše kukule story sa bona ka moka ga bona. Ke kgona go acknowledge gore monna o wrong only if o playile mosadi. But ba sa tsebe story sa so according to me for us le ska jaja banna le sa tsebe story sa bona. Oh yes. Naturally. So when you don't hate men. You hate horrible men. And you still believe gore gabotse re na le ability ya go phela ya go ba le botho. Yeah. You still believe gore we can do better. Yes. You don't think we should all die. How? Because all of us are like any situation like they hate men. But you don't hate men. You love men. I really do. Men are kind people, but at the same time, renovale le dipeu tša go bola in our midst. And that we need to work it out. Re dile ka yona re try go potolla mo ene go potegile because like I don't respect men of that kind. Like what's so sexual about one of 14 years? Exactly. Pubic hair is such a more developer like it's there's nothing there. So na advice e ngwe nka e fang basadi gore tlhokomela bana ba lena ba banyane. Ba hlokomeleng. If you bona ka ro change ka mogo mong mo check all over. O ka nna o mo tšola le ntwa ya pereng o mo check all over. O dule le ena fast o be le nako ya o dule le ena fast o bolele le ena gore ngwana ka go fetogile o tla kae. I swear. Bana ba ngwa ba bolele. I swear. So it was just like a skaka when or already after this thing happened. After 2 months, 3 months. It really. And now I've had the coin and that's what would you? Yes. And according to another maybe that's so pole of one. Sure.
Guys, South Africa ke a le rapela ke a le khopela. Yeah, it's more this podcast is too small, mara. Because lena le gona and le village, you can expand and then share this thing. Oh, because it's such things of it to us and now dumela or di dire. The situation change ke di bona mara ya go raipa ngwana is like it's hell. So ngwana batho wa lla gane banong wa le khopela gore le mothusho bo ene ke a tseba gore this episode le village ke batho ba pelo tse di botse khopela gore le dominate le ngwana batho a gone go tekerela and also our mayor Mr. Musolo ra rapela gore le zamele ngwana batho RDP go wa ikgopela gore at least ano gone go ba le pleke ile gore wa tseba gore o gone go kieka skia sa ga gone go ba safe situation ja mogwadi a sana go diragalla batho mare if una le mothanya ka go fa tšhelete do you mind or distribute your banking details? Yeah, for sure. Ba botse account number if o etse ba ka tlhogo or if una re ke e charge. So number ka if o ne lwanya ka go founela. Okay. Ke 0662 8393 41. Okay. 0662 8393 41. Okay. Even if o ne lwa a shumisha Capitec number yona ke ne M Mahlangu. Sene ke sene me abo mago. Yeah. Would you like to use your father's surname? Yeah. Ladies and gentlemen, we will reach a 2 minutes break because wow. This episode di kusha uhloko. Nne ke mo gopetse re tlisa gone go lata phone ya ga na charge ka go ra gone go lefa di banking details cause ka tsba re ba bangwe ba nna le busy ka matla go sa bere ke shi Capitec ko ba no nya ka send but because sa gona the account number wa lebala so but ke tlo mo fa chance gore a lefe di account banking details. Really, you can go ahead to cover for the account. Okay. Yeah, FNB kishumisha is the account. Okay. 063. I'm sorry. 63 19 04 16 503. Okay. 63 19 04 16 503. The initial ke double M, surname ke Mahlangu, number ke shumisha eneo. If you want to lwanya ka go mfonela, oska humana we ba surprise to mfonela phone e ringa mara e fetsa drop as if ka re go blockile. Ke ne le true caller so ke setile di settings gore a ke nye ke call engwe le engwe. Oh. So if you look at I can number ya total in my phone. E thoma pele ya drop. Oh. So it's better ke expect a link text the WhatsApp than okay. you call. Oh, okay. Yeah. Okay, no, that's great. So ushumsha FNB fella. FNB ya Capitec ke number phone ke ene ya 0662 8393 41. Ke ya WhatsApp ebile ke ya di bank details. Ya Capitec account number ere I'm still looking, sorry. Let's check. Okay, no, take your time. Oh, Capitec one is slow. It's low. But I think about Shumisha Capitec, they'll use the numbers. Yeah. Oh, like send like it like more fast. Yeah.
and then ba ile gore ba khona go thusha ka situation tša mokgwa ba na le information ye buyer. You guys can call and then re bone gore le ka thusha jwang wa fiti because oh yeah ye Capitec she ere 1609 1812 88 1609 181288. The initial ke tsona tse le ke fileng mathomo. Surname ke Mahlangu. okay. Number phone ke ene wa ona ye. All right. But if you want to nyaka o di call, ke go pela ran text WhatsApp pele before a tlo phone. Oh, I Because o ka seng kry ka di call. Oh, okay. Okay. No, that's great. In closing, Maria, ke nyaka o bolelele ngwana ile gore o ka gara situation ya tsona le yena but o tshobole okay ke la advise hore ba le tšhabang go bolela maina ka Facebook ke Maria Maichie Lowell. You can hit my inbox le WhatsApp re ka bolela NB the situation re tlo bolelang ka yona it stays between us. Okay. I don't know what it's around. I know most of you like chaba, but everyone situation is so high. But the chaba ring gabulela, but the talent to so. Guys, you are welcome. Go inbox their calling text. Even if voice note we got just 5 hours, it's fine. I'm available anytime. Okay. The only thing I give you mail ki the meetup. Truly speaking, I get happy mood. So meet up. So guys, and then Maria, actually, I appreciate your guts, your bravery. Or I feel like and then cough out. And I wish you all the best. And thank you. I'm praying and hoping what will come a solution soon. Because the first step is to speak. And as you have spoken, in our situation now, I have feel it's a winch. I'll say, yeah. And I have feel the plague the wrong. But I want to out there by Laura. Banally means and on a level or banally program and I think they'll call you and but when you go to shower or situation you feel it or winner because you're the victim out of the situation. Yeah. So because tolerated our worry, normalize your guy. So I respect your time and I also respect you as a person. The fact that to courage our guys, let's speak. Because at the end of the day, you're not helping anybody if you are suffering inside. When I self our tushimoto future. So and Baba nobody like it normal like I'm a family. So guys, inbox anytime. I'm just saying what about one. Okay. I thought maybe you're talking about one of those people by no. I won't reveal any information anybody abulating. Okay. I'm just saying worry. Yes. Yeah. Okay, cool. Ladies and gentlemen, this is Marilyn Podcast. You heard it here first. And again, leading negative comment. They cannot. The reply. So you think there will be someone negative? I know social media is wrong. Yeah, I know. So comment call guys. Been through a lot. Yeah.
Get sharp. So you think there'll be someone on the comment I section? know social media. Trust me. I know. Nah. So get sharp. Get negative comment. Get sharp. At this state, I don't think there'll be anybody alone. Close to 11 years, come like a pillar like this pain. So get negative comment. Can bring it on. If you're about to bring a negative comment out, you're so stupid. Because it's like, who? I know. Okay. I'm just saying, what if one a negative comment, Yes. I'm ready. No, I'm just hoping they just save it. Like if you're thinking negative, dog, just save your thumbs and shut the fuck up. You know? Because I'm trying to think about it. I'm thinking from my angle, or if I want to comment anything negative from your situation, what would I say? But there are people who are doing stupidity for a living out there. Ne? Now, cool. She say, if you're stupid, save your comment. Yeah. Ladies and gentlemen, this is Marilyn Podcast put down and over with. Peace out.